ولتروفين إثيوبيا في كينيا قمدنا بينجرو جمسوف وجتما كجرو كينيا أمباسادر إثيوبيا ملس عالمي من أمباسادر تشبو فتلا مدبلتين نانيشو مسموبان بورا ولتروف وجتما كجرو سكاسن كما سبورتيف آدان ولتروفين جرو جمسوف وجتما كجرو إمانيروم متنو كينيا قم توريزمين قبدوس إثيوبيا ناكا قودتو إمان إرقا منستر مومي دكتور أبي أحمد غران قوتروفاني مرقاف كبجلم ملبي على جراتني كبجيسوف وجتما جام كما كاناني سببوت غرغران لملي إثيوبيا إدارة ترانجيو تجان دربان كيس نمون دبسديتان إدارة إيكامون غربياك تكا ديبيان تاسفو ميجرا جلن ባለፉት 6 ወራት ብቻ ወደ 300 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያንን ለሚሌ ኢትዮጵያ ይበሰዲ ኢዳራ ይክሱን በየት ዴቢስነ ጅራ ቡፈተ በቀጥቶ ኬንያ ተርገሙ ለማከይዘት ለሚሌ ኢትዮጵያ ኩማ 17 ወልታን ከንጅራ yootau ጅጅራ መገመሲያሳን ኢትዮጵያ ትሩፌን ቦድ ገረብያት ዴቡ ፈዲዋና ገርሲሰኒፍ ሚልካይነ ድመከናቲፍ አበተ ብዮተ ገምቶ መኒት ዳበታ ገርጋርሰ በቀጥቶ ታወሊን ኦጀተማ ጅረጀለን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስደተኞች መርጃ ድርጅት ጋር በመተባበር የመመለስ ስራ ጀምረናል አበተ ብዮተ ገምቶ መኒት አበተ ገርጋርሰ በቀጥቶ ታወሊን ዴቢሱ ፎጂ ጀልቀምኔር ገረቱር ባተሚጫ ከንታን ቱርበን ደርቤ ኬስ ድሬዳዋ አትገለኒሩ ኤምባሲች ቀበጃ ምርገለም ሚሌክሱት የፈኑና ኮጀቱስ ቤክሰኒሩም የዜጎቻችንን መብት የማስከበር ጉዳይ መብታቸው እንዲከበር ክብራቸው እንዲጠበቅ አበክረን እንሰራለን ምርጋሲ ከወጀለም ሚሌክሱፍ የፈኑና ጀና ተጃጅለ ከነሙ ለሚሌፍ ተቀበ ማታይሱ yeroo gaddaa yeroo gammachuus lammiileen akka tajaajilaman ni goonama ኢምባሲን lammiin ittiin tajaajilamne lafoonaati shakkiin duraan ture amma jijjiirameera diyaaspooraan dhimma biyya isaa keessatti qooda fudhachuu barbaada beekumsaa fi ogummaan ኢምባሲን ናይሮቢ ገመ kanaan carraaqa በኤምባሲዎችና በውጭ ባለው ዜጋ መካከል እስከ ጥቂት ዓመታት ድረስ የነበረው የጥርጣሬ የስጋት ድባብ አሁን ተቀይሯል ብዙ ቦታዎች ላይ እንደዛ ነው ዲያስፖራው በአገር ጉዳይ ላይ ተሳትፎ ማድረግ ይፈልጋል በእውቀትም በገንዘብም በተለያዩ መስኮች ኢትዮጵያ እንዲደግፍ ማድረግ ተባብረን እንሰራለን